Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba kan singlen syang unong yalam ke NPP hamau kan raw constituency ulapan syai ba ke NPP kan pediang ru ya kinong kershan pra lada kiwan ajing kershan ya ka kong amperin lingdo hakane ke election MP wat lada kila kan tho ru ulapan syai ba ke BJP haba ka kwa ban kershan ke NPP ka pediang bet namar kadai hakakam sensyar khadar ya kini ki kentien ulapan pa haba ajing kren syakinong kershan ke NPP hak jiya kendo kerpang bat ka kong amperin lingdo ke kertong NPP ke belalong mentaka sengi hasnong mau kendraw. Ni na mau kun ro poi kha jata di ini ko mau le ni mau le awan lang siya utam ini aku beli nutra sini Ngaturwaya ladi banlong ka syakri to chungki santali ki election ka constituency ka chunga kalayo ya ka kerku ka kerdo kala penjob dan burom yang nga santali ki election bat ngalalong kata kanong yalam ka ba syakri si syaya ki nadu ka donut ngar kamlong ka basuk penjob election Induktif Presiden jong ka BPP bat ngangias dang ya ka politik sa ujus nem. Ngala job santli giding yele i job tang lai teli. Dai bandon ka daw sa lendet mo. Pan ma bu slap ula pendik yang ini. Di mentang asyong ipitang ko bay. Nada pidon ka jing syanya ata MLA ka bala job santli ki election. Pensken yela ki jong gidong disnat. Mangidugla pan Dede, sendet cupam nos kalai nosip ayure suya job. Dadep nang to ki kali ki hat. Yung kali hat berkaru mo. Yung inya tray shitom. Ngim day ban penken ya kani kakam kentang bakaday kum kata kanosip. Kakalay nosip kam day ban ay ya kajat ban rio kata kajing kersyan ka ba artatin. Kalay no sip hiyo sipor lakud. Manopat banri ban sumaripi. Kakong amperin kadon ya kata kajing kersyan jong ka sorkar. Kumbuong iba kan sing so saus niam ding don. Bat nga kata kajing ting ya kata ka BJP ka poy resolution Argot ki nong yalam BJP hakane ka jala ki lawan kang ki ya ki jing ki jaka mane jong ki yala deru ki de ki kristan nai bandon shu kum kata ka jing sya penbit nong ka MP jong ki ya tali ka wai ka jing syakri na ka kti jong kalong kumi kan pher na ka jing syakri ki long ba kilit kali ya konsensi jong kabasisya kata lumkum tamla ada banjob pedeng kasau kasyang kajing keno apa syirkai ani kajing start gibri ban keno doi kajing keno jong ki kenong kajing kerku yang ublay nang ay bor yang bangan nang kraw susu bat ngan yalam ya pi syakaway pat kalenti menen ngadang don hakway kajing yaseng jong kirang ba balang apa kiong yang ngipay kmat siya pi kum ka judet ngasngap ya kata kajing seneng ka jong ki so bapin yo man ya kajing syakri jong kalong kumi kabanlang ya kikon kikti kijim kisem samla hidon kam ya ka sorkar ka baklan what ong ba kasyong shit kalaban IP kajing mentoy kita kijaka ba job kita giba pensyong shit pet ke kalong kumno kasensyar kadar kabit kabiang ni em lek pensisya so ban tep igibut ki bokodor ki jongpi wat ban leno ay kabut ki jongpi pide ki nong song snong jong kani gejela to ublay kan pham ya pi iwe shwa bapin press you to button jong ka kong amperin uday u button ubahakli tam number 1 press bet haka button ka ban ningkong ban kersyan ya ka kong amperin ka kami
kaban lum, kaban lang, kaban tei, om kaban pek, ka parya, ka keren ben, ka keren ko. Ni ngilong kinong yalam, balajit do ublay. Day banda burom ya kata ka jingjit ublay. Day ban keng thala, syukuran tang baman, kale klem sieng gi om. Lakalong hakuno banta. Nama ngidon kam ban yo ya ke MP, kabadon ji de hapo Delhi banwan ra ya ke roi kapar. Ndai kum kini kuwi ki ong ba ngimdon kam raban ya keren ya ke roi kapar. Tang kata ka jait beriu. Mudur mapi lada klem pisa na po Delhi. Klem ka roi ka sanction nang ti ngatrai dadu ka skim ngatrai ibayo haman lagi senong. Ukhaw rison kaying baduk ki PMGSY. Klem ki noyalam na gajala ki badon ka jingede hapo Delhi. Ngaslo banong kamde gabasuk ban syuong ban itang ka jait beriu. Baro hiwi ya ki kur ki jait ka senong ka taw. Ngar nga ndai be isi tang kawai galong bangim de sya ya lambakla. Haga kerteng gadiam haga kerteng gajat dan riu ngimde ban sya ya lambakla kum kipat ba. Nam yolat ban keren haga public meeting na marga por gala dir. Nre kini ka kubor ka banga IP lang ba kinong tere. So bahaya ne haga ne kalinti ka bangidon namar kumbaong bangim nam long kibriu kibasuim klem ka jingira. Ngidon kan ka jingira haga pertay. Klem unong yarap haga pertay kan long ka batili. Iya lepa. Namar ngiim haga pertay. Rengkat ki jingrap, rengkat karoi kesan, rengkat ki babon ba. Hagane ka jingya linti jungi haga kamsan ki masima. Disikirtin sya bangan syang bani keren madam. Ngasuk wa ban ong iki bakan mau ba hakini ki kedasi goi ba ki ong ba ngimput sur ya ke NPP. Namar bakarsan ke BJP. Sangap hagane. Tinle no ha bakarsan hiki beri pila si ban khang. Ka constitution jong keri India mla te ban khang ong wat kersan. Ngimla. Lada yu ba mala baduna khot bet ngila se bandong ba wat hebut lada ki par da ktir ha bagi mon ban thep na namar ka don ko hok yu nong song dong India ban thep but kala da kersan upra ka ni isi don no kersan pra dang hapo ramrai konstitusi wan pen yesok bat ngi le no ha pediang em tang badi to pra bala ben ngi long lado wan thep ha kelas ni ketat ide ban pediang namar ka riti sun char jong keri India ka kedup ya baro ban thep ya kebut la kideu khar kideu karo kideu kasi kideu kadung ka jait beriu kane ka jinya linti jong ka party NPP ka klem ong na bangin le silyang tang si ni dong khar na baro nginong chong sinong ngilong kaju ha ka jelabi ke chungi nginom pen perniam nginom per jait ngilong ki beriu ki ba management ya ka shong suk shong sai namar ha ka bukut hi imde bangi imtang hamo kuno ni hable chesmit ni hable rap se boy tinaga taga daw ni hable ru shabar jong gariban pulih ki kon laban tel kam ya kesukasan kajing dei habaro kilian jong keri India kecela bi ke jong kublai sibon ba kublai sia jarnu ngasdang ye gede langkum kejing mat phang madam